Tala lava e nei foi vaenga o telefou, mai li si ufonga o le lo mua. O le tala mua, e iaise la pata inga o tu inatu i le min staru se fua maloloina, e winga i wha le tonu o se fuafuanga, e ave i wha le maitua i a tautonga wha apitoa po elective surgeries e whai ai. O le nei la pata inga o lo o ta ua manino ai, o le tele o tautonga wha apitoa nei i tu inatu e whai i wha le maitua po private hospitals, e te le lava la whaina ai o le awawina o fōma ai mō tautonga po surgeons mō le lumanai. E siri atu le tolu se furu afe la whainga o ni tautonga wha apitoa o lo wha atu langa le matanga luenga le soifua maloloina e le tau o na whaia i le tono le furu lima masina e o atu ia iuni le tausanga fau lua afe lua se furu ma le ono. O se vaenga o tau mwhainga e wha i titi ai le o umi o lisi wha atalitali mō ia tautonga o le atu ina atu ai se vaenga tele o ia tautonga wha apitoa e wha atino ma whaia i whale maitua ai le o whale mai o le malo. O se lipoti i ale walis whasa laua New Zealand ta ua ai e whapea o le masina o mati lea sa whautua ina ai ma lapata ia ele matanga ruenga i ale li minsta ia Simeon Brown o le tele o tautonga nei e tu ina atu e whaia i whale maitua o le a fia tele ai a vanoa mo le awa o inai o fō mai tipi fau. O le nei lapta inga le mtanga ruenga e langarango ina e lewa senga o fō mai. E lua ia pūlenga wha tu malo i le vaenga pito i lalo le motu i mātua New Zealand ua tutu whaatasi nei e te i se fuafuanga e fe sui ai le ata o se au o le tele o le expressway lea e fe sota i tu malo i lua. O lea ua si ilia i le se furu teu sanga tā lua na whaata atia mai e fuafuanga mo le fausia o lea awala fau mai i le nuu o tāke e anga i atu i mātu o lea ai o le ven. O lea la ua tu e whaia na iai ni suinga te tele e au fia ai le ave se lea o ni awala lau papa ato ai mani on ramps mai ua suia mai foi mani manga awala po interchanges ai o lea whaia iai ni roundabouts. Whaelo mai e pūlenga o i tū malone i lua a toa matangata e langolangoina i a lea ngā ruenga. O suinga whaafua se i ua whaia nei ua matua le fia i ai tangata mā tiri ai o na whenumi ai le tō tele. Whaelo mai e le pūlenu o horo whenua o Benny Wanden ua uma o na sila fia tangata o le tū malo le wha moe mo le fausia o le awala tele le nei le expressway fau. Ai o le toi whaia i ai ni suinga onga whapenei e mautinoa le awha ina ai o le saonga le mua tangata whe malanga ai. Ta ua fo i le li pūlenu ua levo na i oema maari lia tangata i lea ngā ruenga mai o rofa atelitali nei i le taimi e uma ai. Ai o le toi whaia i ai ni suinga i le taimi muli o se ngā yoinga ua matua le tāla whea ngai lava. Whaalia hoi re te ifono o le Horo Whenua Trust o Anthony Young, lea ua walu tau sanga o tū malosi e langolango i le nei ngā luenga, o le toi whesui ai o le ata o le ngā luenga, a o lea ua sauni e amata o na whatino, o se tūlanga ua le talituruina e tangata o lea vaenga o lea tunu. Ai na whailo mai e le li o lo whea ngai ma le ngā luenga le nei, le tono le mta ngā luenga o ala o whela ua inga, le NZTA i a Glenn Prince, o suinga o whaia i le ngā ruenga o le awala le nei, e mafua ona o le mana o le whainga maloso whaatasi e sefe i le tupe. Ui o lea na i e whaalia, o le valus 4% o le ata o le ngā ruenga o lo tu maupea e le o suia. O le malosi o tau vanga i le vāo pāmu pensini, mafua lea i stasi o company fo ua ofi mai i le maketi, ua pa uai le tau o le pensini i le tonu o ni sipi tonu i Aukilani. Whaalia mai e whapea iai vaenga o Aukilani, ua pa uai nei i le na o le lua tala se furu lua sene i le lita le tau o le pensini ta avale. Pei ta aisa whaero mai e stasi e to mai whaapitoa i le whaatulanga ina o le tau o sua o ma pensini o lea pa u atonu e le umi. O le teimi nei au kilani, ua iwa la whae o ni pāmu pensini, ua talai ai, a le au nanga fau lea e whae ngoina o le YouGo, o se vaenga o le company tele o le Said Energy, o pāmu nei e self-service, ia pe hutu ai la ta vale ia lana ta male, e le ai se au whai ngā ruenga e ngā rulue ai.
O le tau o le pensini iwa tasi I pāmufau ia a le Yugo e lua tā la luas fultoru sene I le lita o le unleaded. Ai o le tau lea e iai I isi vaenga o le tunu e fua evalesi I le lua tā la 5 tasi sene I le lita. Pei ta ila I se tasi o pitanu o Kilani o whaapa uai I se tasi o pāmu pensini o le mobile I le tau o le lātou pensini I le lua tā la se furu lua sene I le lita. Whailo mai Terry Collins o le Societe la o Whaita Vale, le Automobile Association, e da tau na sila fia la o Whaita Vale, o iei tu a inga o tau pa u, e le umi se taimi e mauai. Ta ua Whaia Collins o le mele o tupu nei, o se taua I le tau o le pensini, I le vāo company mo pāmu I te tonu o Aukilani. Mai ta alusia, o le awha umi o na ia ia tūlanga le lei, mo le au Whaita Vale. O le vaiaso nei, e tali malo ai le tu malo ingoa o Fujian Province I le atunu utele o Saina, I se fono minsta le vai fafo mai atunu o le Pasifika. O rona tōrua ele nei o fontanga o whaie le vau Saina ma atunu o le Pasifika, mai o le awhanga solo mo aso e lua I le ai ingoa Xianmen, mai le aso luas fulwalu e o atu I le aso luas fulwivo me. O le li minsta le vai fafo le malo Saina o Wang Yi, o le aia taita ia le fontanga, mai o le awai, ia sui mai atunu e se furuma le tasi o le Pasifika, ia o lo alo ia no lātou wāwhea aloa loai ma le malo o Saina. E le ngata I lea, ai o le awhatasi ai ma le whailautusi au ao, le whailautusi langolango o le fono taita o le Pasifika, o le Pacific Islands Forum o e sala na iasi. Ta ua mai suisa upu o le matanga luenga le vai whafo o le malo o Saina, o le tamata ingo e a Mao Ning, o le a maua lava no sui o malo nei o le a awai I le whaatasinga e tala noa ai au ili I le tele o mata upu e mawhai o na ngā rurue whelangolango mai ai I le malo o Saina ma atunu o le Pasifika. E le ngata I mata upu I le vā ma atunu te itasi, ai whapea fo I mata upu wha ai tūlangi, ato ai mo mata upu wha ale wā o malo. Ta o mai fo I o lo I le wha anau naunga o le malo o Saina, ina ia sanga whaalele ia pēa ia lona wā whialoa ai ma malo te itasi uma o le Pasifika. Ua whaatalsanga ina le whalapo tonga lau whai whale o loa le Retail New Zealand, ia se whaamalamala manga whaanati nati mai le minsta o le leo, whaapele komisina o le leo, ona o se lipotia le wale sfasa lau New Zealand, na ta ua ai le whaia leo se whaatonunga I leo, e le to e su e nai ni ngau ingo ni oloa I tonu o whale oloa e lalo ifo le tau I le 5 se lau Tala. O le masina o mati sa wha iai lea whaatonunga alo ia le matanga luenga mo leo uma, mai ua vea mo mea ua whenumia iai ma le manino le tūlanga sao o lea fuafuanga. As wharire te ruaila lea na wha mao nia ma iai le ofisa o leo, atonu pe sa le I manino le lei le wha upunga o lea whaatonunga mo le au whainga luenga. Sa ta ua I fōi o la wha au pēa o na su ele matanga luenga, ia mata upu wha pena I pe a whai e tāla whea ngai. O le whaatonunga sa whaasara lawina mo leo na ta uai, e amata I la so ruas furuono mati, o na wha malu ia se whainga fau, e whaato a whiai leo I su e ina o se ngau inga o ni aloa, mai I do tono ni whaloloa, I le fua fau o ia mata upu. A whai o se ngau I tele e lua se lau Tala I le tau o loa a whiai, pe o le solo se aweta vale a ele te tongia le pensini na utuai e o ele se lau 5 se furu Tala le tau, po se whainga fo I tau wha se online e a whiai se tupe o I le awhe Tala, ma isi tūranga uma tau wha avalea ma le tau wha se e a whiai vai ngā tupe 5 se lau Tala a ngā I lunga. A tonu, o le atu ina mai se wha malamanga alo ia mai le minsta ma le komisina o leo e tūsa o lea mata upu pe a uma le wheilo inga e pei o na whaatalo sanga ina. E whodinga mai e tele company fau fale ua wha malosia e tu atu o lato whale fau ia ua uma na fau sia e mautu tongi ai tangata o lo fia mauani fale e no nofo ai I tu e seo New Zealand. Ma hua lea o na ua le mana na o I sanga whaasara lau pēa I a whale nei e fia whaatau ina atu
ona o tūlanga whainga tā o le maketi o whale ili nei vai taimi. O le tūlanga o mai tawina nei, o matua tele ai ia whale fau ua uma ona whau ai ua le taulia. Mai o tele ai ia whale ia ua avanoa mō tangata o loo sua ni whale e mautu tongi ai. O le lisi o whale fau pei ona whaasara lau mō nisi e fia mautu tongi ai I lunga o le trade me, na sitia ia le tolus fultasi pasene pe a whaatusa ia meo le tausanga ua mawai. O se sitanga fo I le ai whaas fultasi pasene pe a whaatusa I la whainga sāiai I le tausanga I ona tua. Whailo mai le ofisa taulu te mao ainga o le whale tupe o le BNZ o Mike Jones, le aise vaenga o le tunu le isi iti ai la whainga o whale ua wanoa mō tangata e mautu tongi ai le teimi nei. O Aukilani, whapema Wellingtone, e o pito I māua runga ai la whainga o whale ia ua wanoa mō nisi e fia mautu tongi ai. O ia ai te tele o le tunu ua lua nei tu sanga so o tu lai mai ai ia le tele o whale ia ua wanoa ai e le ai ni tangata ino nofo ai. Peitai e whapefo isi vaenga o New Zealand le ua fuafuaina e tusa ma le 8% le tūlanga si itia I le a whai o whale lo o awanoa ai mō nisi e fia mautu tongi ai. O la tau o lo fuafua tau whetuli I le whainga palota mō te whinga I tu tonu o pūlenga o nuu mai tu mā loia o ki topa. O te tau nei loona tā pena ma sāu ni uni mō le wha moe moe tā ua. O le ua whai lo mai e lo fisa o whainga palota o le aso whao Iulai e amatai o na te Tala le avanoa e whauru I naiswa fo sui e fia tau wā. O sui whauru uma e mo o mia o na tu inatu I le ofisa o palota e a sona ata tusi whalau po se passport photo ato ai ma se tusinga o lona talaanga e te tau na se lau lima se furu le a whai o upu. O le ata tusi whalau e te tau na manino I a wholinga o le tangata mai o na tau au e o I le tumuai. O sui tau wā uma fo I le tau o na o ia o se sit seni o New Zealand. E le tuli ina e nofo I le nuuma le tūmalo o lo e fia tau wā ai. Ai peitai, o tangata e to o lua ia e mo o mia o na whaatuwina oe e le tau o na nofo ai I le nuu ma le tūmalo o le a e ta moe ai le pālota. Ai a whai o oe po lo to lua o lo iai se kon karate I le wā ma le pūlenga po le council e siri atu I le luas fulima awhi tā la le tupe a whiai e le mawhai o na avea oe masui tau wā se ia wānga nā ua maua mua mai ia se whaatangana mai le su e tusi silia le malo le Auditor General. O le tūtonu o le lai le asforeile la su mua o kurso e whaamuta ai le talia ina o le whaaruina o suafa o sui tau wā. Whailo mai le ofisa o whainga pālota e le talia se tālusanga e taunu uatu ua tuanai le taimi ua tōwhaina. E le turu o Vanuatu o lipotia mai ai le maliu o le te maitai o Hilda Lini o se tina sai longa I mata upu tau upu whai o lea fo I malo o le Pasifika. O Hilda Lini e pei o na lau sila fi ai o ia o le urua I te maitai lea nau a vea mawhai pule o le palemene o Vanuatu I le tausanga tasi iwa waluhitu o ia sa vea masui o le pati o le Vanuatu Party. Nā tofia o ia e avea maurua I tina ma ta maitai e umia se tofi minister o kabineta ina ua tura I mai le tofi minister se fua maloloina ma le sua waitau mawha o le tunu e tele isi tofi wha minister sa nganue ai o ia I no fua inga sa so e tolu sa iai o ia le tonu o le parlemene. O le nei ta maitai o se tua fine o le lifai au o Father Walter Lini lea e ava iai le whaalangina o ia o le tamā whainga malo a Vanuatu. E tālonga nei ti polo o tamā itai e tasi ale ai na malo ai le mystics I le la tālonga na pō ma le au le steel I le ai o Dunedin. O ai o le tālonga e 5 le mystics I le 5 le wha a le steel. E a mata le kuata whai o le tālonga whaas fitu ai o le mystics I le whaas lua a le steel. O le teimi nei la o lea ua umata amirisanga I tolu o loo tūlanga mua le mystics I le whaasalonga o au o le tamirisanga le nei le ANZ Premiership I le tālonga neti polo ata mai tai.
I ta'alonga wheleti whaalewao malo, na manu malo le i New Zealand o Hamish Kerr, i le oso maurunga i le tauwanga o le Diamond League, i le sawhia le Morocco i le whaeunga o le vaiaso. E na o le i New Zealand e nei whapea i ma le li o Shelby McEwen, whapea i a le li mai Jamaica o Romaine Peckford, na sao i le maurunga e lua, tesi lua tasi mita. Pe ta i le vanga whai o le tauwanga, e le imanuia le oso a McEwen i le maurunga e lua tesi lua 5 mita, le alana malo i loa Hamish Kerr o New Zealand. O le isi vaenga o isi New Zealand sa tauwa i le Diamond League le Morocco, o le li o Tom Walsh i le tongi ina o le puru mamafa po le shot put, le ana tūlanga ono ai o ia i lana tongi e luas fultasi tesi fatasi mita le mamao. Ai i le ta'alonga o le pole vault o tamai tai, sa tūlanga whai i tamai tai o Imogen Ayres, ai tūlanga iwa i a leisi ho i New Zealand o Olivia McTaggart. Ai i le tuunga ta moe o le salaumita, sa tūlanga 5 le tamai tai New Zealand o Zoe Hobbs, ai mua i le tamai tai Jamaica o Sherika Jackson. O leisi la vaenga o ta'alonga nei le Diamond League, o le awhaia le Roma i le lua vaias o lumana i nei. I ole whaeunga le nāra nei vaenga o telefou.